Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leunkeun sabah dua kasidah. Leunkeun kasidah yang kepun berjudul Masjid Madinah. Masjid Madinah rembang persagam, bak tenganang rabah pusadonya. Dalam masjid na urang hendro, Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah rembang persagam, bak tenganang rabah pusadonya. Dalam masjid na urang hendro, Nabi nasidro sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah, di Rasulullah di sinan kubu. Umat Islam kenan gelangkah, beja ziarah bahjud waktu. Di dalam masjid pengasih lupa, ijangan mirah gepasang lampu. Putih ngan kuning syahya jerulah, kebitan indah awataya tahu. Masjid Madinah rembang persagam, bak tenganang rabah pusadonya. Dalam masjid na urang hendro, Nabi nasidro sahabat na dua. Nabi nasidro sahabat na dua. Dalam masjid menggantungkan deh syahya mebebe bintang timu. Watatata mang senang tan hati, kipadung sade angin meruru. Binte masjid kecengan ima, cuaca penguta mebebe. Tanging batameh mejule uke, bungong bahkan demo macam aku. Masjid Madinah rembang persagam, bak tenganang rabah pusadonya. Dalam masjid na urang hendro, Nabi nasidro sahabat na dua. Nabi nasidro